Bienvenido, Aski Uruquipanaya, Yatichiri, Culiacas, Gilatas. Presentaremos números en Aymara. Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pisca, Suxta, Pacalcu, Kimsacalcu, Yatunca, Tunca Mayani, Tunca Payani, Tunca Kimsani, Tunca Pusini, Tunca Piscani, Tunca Suxtani, Tunca Pacalcuni, Tunca Kimsacalcuni, Tunca Yatuncani, Patunca, Patunca Mayani, Patunca Payani, Patunca Kimsani, Patunca Pusini, Patunca Piscani, Patunca Suxtani, Patunca Pacalcuni, Patunca Kimsacalcuni, Patunca Yatuncani, Kimsatunca, Kimsatunca Mayani, Kimsatunca Payani, Kimsatunca Kimsani, Kimsatunca Pusini, Kimsatunca Piscani, Kimsatunca Suxtani, Kimsatunca Pacalcuni, Kimsatunca Kimsapacalcuni, Kimsatunca Yatuncani, Pusitunca, Pusitunca Mayani, Pusitunca Payani, Pusitunca Kimsani, Pusitunca Pusini, Pusitunca Piscani, Pusitunca Suxtani, Pusitunca Pacalcuni, Pusitunca Kimsacalcuni, Pusitunca Yatuncani, Piscatunca, Suxtatunca, Pacalcutunca, Kimsacalcutunca, Yatunca Tunca, Pataca, Pataca, Kimsapataca, Pusipataca, Piscapataca. Autor del video, estudiante Mitma Enciso Jorge Enrique. Docente, licenciado Jaime Fabio Tarqui. Grupo G, materia Idioma 2. Yus Pagara, gracias. Hiki Sinicama, hasta luego.